بەڕێز شیلان یۆنس کە بەڕێوەبەری ڕاگەاندن و چاپ و بڵاوکردنەوەی لە دهۆک بەشێکی ڕاستەخۆ لەگەڵمانە. ڕێز شیلان سڵاوت لەبێ بەیانیت باش خۆشحاڵین بێگومان جارێکی دیکە کە پێشانگای کتێبخانە یا پێشانگای کتێب لە دهۆک کرایەوە و هەبوونی هەر کتێبخانە لە هەر شارێک ئەمە ئاستی ڕۆشنبیری ئەم شارە نیشان دەدات و زۆربوونی ناوەندەکانی چاپ بڵاوکردنەوەش بە هەمان شێوە. 5 ساڵە لە دهۆک پێشانگای کتێب نەکراوەتەوە. بۆچی ئەم 5 ساڵە نەبوو و ئێستا بۆچی بە گرنگتان زانی دوای 5 ساڵ جارێکی دیکە هەوڵ بدرێن پێشانگای بکرێتەوە؟ بله سپێدا هەوە و پێ هەمی بینەرێن کەناڵەیە باش خۆشحاڵی بە ئەبرو دهی لە ڕۆژا 25 هەیوا 2024 ڕێڤەبەری ڕاگەاندن و چاپە بەڵاوکردنی پارێزگا دووکێ ڕابوویە بڤەکردنا پێشانگایەکە پەرتووکە و گەڕا هەشتێک و ئەڤە جارە هەشتەیە ئەف پێشانگەهە تێنە ڤەکردن بێگومان نەبوونا بژین بودجێ و قەیرانە دارایی کارتێکردنێکە زۆر لە هەمی سەکتەرا کردیە و تایبەتیت سەکتەرن ئەڤن حکوومەتێدا لێ ئەف ساڵەدا مە فەردیت کو ئەم ئەڤێ پێشانگەی ڤەکەین بۆ وەیەکێ کو ئەم جارێکا دی بزاڤا خواندنێ بزاڤا چاپێوی یا خواندنێ پارێزگاها دووکێ خورتر لێ بکەین. باشە بەڕێز شیلان کاریگەری ئەم جۆرە پێشانگەیانە چییە بێت لەسەر ڕەوتی خوێندنەوە لەسەر بە کللتورکردنی خوێندنەوە لە ناو هاوڵاتیان بە تایبەت لە پارێزگای دهۆک؟ بله ژبەرک و هاتنا تەکنۆلۆجیایە کارتێکردنێکا زۆر لە خاندەوانی کردیە لێ ئەم vê çendê nabînîn ku dê ev kartêkirina berdewam bî ji ber hindê jî zora giring e ku pêşangeh bêhne vekirin taybetî li ev pêşangeha vêdîmayekê me vekirî li navenda qutabiyana li zanka dihûk bo yekê ku qutabiyên zankuyê pitir nêzîkî xwandina pertûkê bibin û bijîn xwandina kaxezî bibin û dîr bibin ji pertûka dîr bibin ji xwandina elektronî ji ber ku xwandina elektronî dibêjin katiyen mavê vê pêşangehê da qutabî dişêtin komeka yanî pertûkan komeka babetên cûra û cûr destxwe vebînin her dîsan dibine jê derên zanistî bi qutabiyên zankuyê û di mifagehî nexwe. باشە شیلان خان تایبەت بە بۆ کتێبانێکە لە پێشانگاکە هەن بێگومان لە هەولێر لە سلێمانی لە ماوەی ڕابردوو لە ساڵین ڕابردوو دەمانبینی بەشێک لە کتێبەکان ئەوانەی کە بیری چونڕەوی تێدایە یان کتێبێک کە پێچەوانەی دابوونەریتی و کللتوری کوردەواری بێ جێگەی نەدەبەوە. ئایا لە پێشانگاکەی دهۆک هیچ فلتەرێکە بۆ بەرەوەی کە کتێبەکان لە سەرڕەفەکان نمایش بکرێن پێداچنەوەی پێدا کرابێ هیچ کتێبێک هەبووە کە قەدەغە کرابێ چۆنە؟ بله پێشتر بەری کو ئەم ئەvê پێشانگەهê vekên kombînek hatekirin gel hemî wan rêveberet pertûkxana bo êkê ku ew babetên têne nîşandan ئەvê pêşangehê da babetên dîrî tundrewiyê bin bila babetên cûra û cûr bin lê ew babet nebin ku dawiye em tûşî giriftekê tûşî yanî bijîn ştekê nexwaz raw bibîn rastî jî çunke zanku cihekê bijîn xwandina bilind ew her dîsan komeka xelkî qesta ewî cihî dikin pêşwexit me berheviyet xwe kirîn bo vê çendê wekî me amaje pêkirî ku em wek rêveberiyan bejdar bûn pêşangehên nîvdewletiyan pertûkê li Hevlêr û Silêmaniyê dîmahîkê li jinek hat bû danan bo helsengandina ewan babeta evêt ku ne guncay bitin ne dîrî civakê me dabin lê li parêzgeha dûkê ev çende nîne. بەڵێ باشە خات و شیلان چەند کتێب یاخود با بڵین کتێبەکان بە چەند زمان هەبوون لە ناو پێشانگەکەدا
ئایا فارسی عەرەبی ئینگلیزی بە هەموو زمانێک بەردەست بوون و لە نێویشیاندا مەبەستمە بزانم ئایا بە زاراوەی کرمانجی تا چەند کتێبی جۆرا و جۆر بەردەستە. بەڵێ هەر سێ زمانان بەشدار ببووم کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی ئەمە بینیم vê dîmayîkê zarê kirmancî hêdî wergêrê me ew pertûkê ser zarê soranî yê werdgêrin bo ser zarê badînî li vê re çunkî hebû çi ihtimala rêja hera zor ew pertûke soranî hatîne yanî ji zimanên farisî û bijîn tirkî û yê hatîne wergêran bo ser zarê soranî lê li vê rê parêzgeha Duhokê yê pêkola cidî dikin ev wergêrê me her dîsan zarê soranî wergêrin bo ser zarê badînî û dîsan em bi zava wergêranê li parêzgeha Duhokê vê gavkê astekê berz daye em ê dibînin komeka genca li vê serê me qutabî xwendkar yê berev yanî bijîn bi zava wergêranê ve çin ev jî karekê gelekê baş e bêhêtekirin rastî jî çunke eger ewan em bijîn yê hey meselen dêşêt katî yanî wextê xwe destnîşan ketin bo ku şêtin têkistekê heta em şên bijîn pertûkekê bi xwe wergerîtin ev jî geleka baş e ji ber mesela rewşenbîriya wî kesî belê pat vêtin ew kese jî şaraza bîtin her du zimanan da ew zimanê wî bi xwe zimanê dayk û dîsan zimanê ew ê tête wergêran bo ser ka çi zimanek hebitin divya şaraza bîtin her du zimanan da. باشە مامۆستا شیلان بەشداری ناوەند و ناوەندی چاپ بڵاوکراوەکانی شارەکانی دیکەی سلێمانی هەولێرە هەڵەبجەیە ئەمانە چۆنە چەندە لە پێشەنگاکەتانداوە بەڕێبەراتیەکانی هەولێر و سلێمان و هەڵەبجەمانش لە تایبەتن بە چاپ و بڵاوکردنەوە ئەمانیش لای ئێوە مەقعدیان هەیە یان شوێنێکی دیاریکراویان هەیە؟ بەڵێ ji ber ku me ev sala les û li serê salê ev pêşangeha me dana teyvadû da çunke meha remezanê nîzik bû û dîsan ev tinê ew pertûkxane ne evêt navxwîyî li senterê parêzgeha Duhokê û kertê taybetin lê înşallah paîza bihêtin programê me daye ku em pêşangeheka berfirehtir ya masir em vekin rêveberiyên çapweşanê li Hevlêrê, Silêmaniyê, Helepçe, îdarên serbexwe, Soran, zaxwe hemî ew bijîn weşanên wan têda bejdar bibin dîsan melbere ku ev dezgahê dîtirê jî ji derveyê welatî evê pêşangehê da bejdar bibin ji ber ku wextiyê hatiye destnîşankirin bû nimuneyek em sekenê heyva çar hevdeyê çar pêşanganî dewletiya pertûkê Hevlêrê û dîsan ya bijîn pêşangeheka dîtir ya nîvdewletî li dîmahîka heyva 11 û destpêka heyva 12 Silêmaniyê ye ca li vêrê da me cal bû Duhokê namînîtin yanî tu neşê tu wextekê û sada pêşangehê vekey ku werzê qutabxane nemînin ji ber hindê jî me dît heyva da ya guncayek ku em evê bijîn pêşangehê vekin çukî heyva sê da helkeftin adar û newrozê ne meha remezanî nîzik bû ji ber wê ki me vê gavkê dana tinê ew pertûkxane ne evin bijîn kertê taybet. بەڵێ مامۆستا شیلان یونس بەڕێوەبەری ڕاگەاندن و چاپ و بڵاوکردنەوە لە دهۆکەوە لەگەڵمان بووی سوپاس بۆ ئێوە بە هیوای کاری باشتر و بە زووترین کات پێشانگای لەو شێوەیە باش بۆ خوێنەرانی دوهۆکەوە بۆ کتێب دۆستان بۆ خوێنەر دۆستان سوپاس بۆ ئێوە کە لەگەڵمان بوون.